Mbarara City ine group abiri kandi ezi zirimo abantu abarukwinga no mutwaro gumwe rukume 311 hamwe n'amaka 337 agarukuza kuganyura mu sente za PDM ezirukwingana $952 habwa sako zona ezo muri Mbarara City. Okutongozaho PDM eji Dr. Moses Amanyire orukushuganise bya PDM ahari Mbarara City yashobora habwenchi Mbarara City yachererirwe okutongozaho eji tuzona wa adinge sente zitwine turiyoni turumba biliyoni mwachura konka tukagira mu ebizibu or challenges especially omu wards mushanju Bunusya Rwemigena Rwenjeru Kamukuzi Katete Rukindo andi Nyamutiyobora. So teka umwiro kuba twafunde sente konka emerkemwe ine sente zezindi so na system nayebire problem Kano James Mwesije RCC wa Mbarara City kandi wabari umugenyi mukuru yarabura ba town agents ababere n'baremeso mu rumo rwa PDM kutamburaje ahabwo kuburwa RNC negira ngo abakama bariya program y'ikwi yabuziremu RNC bagenda mpora kandi bagenda mpora nyowe n'abakama banje bari abo n'aba banda aba bacyosha biri tukorera government tutunga umushara umurimo gwo kuba nokora hato bundi yahati tunako tinkorera busha mutagera ngo arasisa tukuzerije kufitire bamusho nyundi yo nikorera bampa umushara eze sente abaza kuzitunga eze sente utazirya uriyeno rurya ukenagamwe mu guhagwa kitanga bakashanga nozerera bija kuzikwibuza bamuha abatunga sente zihene batugambira sente zikubazi pereze ngenda konjora business yanje katunguka kakoni saving shemerirwa kugira ngo bazitwire ko katubazitweriye mbwira group zimwe tukashaba kabantu abamwe tubafungire tukumanya niki okurigera report yashohozubwa abashije barukuza kuganyura mu program eje habwa Mbarara City percentage ya 25 nakatonyezemwe abacyara percentage ya 5 n'obutonyezo buna eminyeto ni percentage 17 kandi abantu abino burema ni percentage emwe n'obutonyezo mukaga habwa TV West Standard of Fire.